Eko blaze step ye pi waro, hakani ke video kwa open snyau japi, wapan bat ke Pakistan wa khti ke India ha ipadung bom ha Baluchistan, ha iwada yap sangut, wakan top ye lengut ki khana skor walui lui. Te chwa wo sdang e hamda mu ye subscribe your new channel, khanang wa yo pten cho pi yo ye ki video wa tame te ton sdang e. Ka Pakistan da rem ko ha ka Thma wa ka India, tang wada tholat ko kutja ye yo pan bat ye ka India, hei wan nin kasngi, de MEV ijia was nyama, iwa man le ijia was nyawrai, iwa da jia ha Pakistan, ka wa ongki ka suicide car bomb, hei wa da ka wi ka karikit bomb, da tanra tempedung khanang ko ye ka boskur ki khana, ha iwa da yapsan ngut ha ini ijia, wa kan thop ye ki le ngut ki khana skur, kat wa ki wa man so wan da ki hadu le phaw prangut. Ini ijia to iwa da jia ha Khusdar district ka Balochistan, we da jia e hei por wakilibu ka te ka boskur ye ki te ki khana chaskur, hei wa da yap arngut ki bru wa he, we le ngut wan ki khana skur. Hei yeto wa iti iwa jia, wa kam yi wa khti wa le, tang wa ye uman, ka sorkar Pakistan hi wa le, nei bha ka sorkar Pakistan da khti ko wo pen chitom pen yap ye ki bru ha Balochistan de langer, kat wa chrai ko ye ka Balochistan Liberation Army, ka wa attack ye ka sorkar Pakistan man ki por, nei da wa kwa independence ki. Tang wa he yeto wa ini iwam ki wa kam, yi wa khti wa le ye iti ikam, ka Pakistan da chim kabu ko wo pen bat we wo pen kit pap cha ka India, dei wa ong wa ka India wa khti ha iti ikam tempedung suicide bomb, ha iwa da yap le ngut ki khana skur. Nei liang ka India da kantai ko ye ini ipan bat ka Pakistan, dei wa benjor ye ka sorkar Pakistan wa ne klem saram ko upan bat cha ka India, ye wa jia hapo ka riyong ka, nei bha kini ki jing jia to ki wa da jia ma jia, we da jia inei le hi ka sorkar Pakistan, kam wo support ye ki kam le no wa kiwi. We kani mto ka sin wa nang kong, dang ha ka tu wat ka sngi le dang de pedung bom wat hajan ka Jabar market wa ha Baluchistan hi, ha iwa da yap songut, we ini waro da jia e, nei bha wa ye problem ka Pakistan wa ka Baluchistan Liberation Army, Pakistani Taliban, wa kiwi wan le, tang wada ne saram ko upan bat cha ka India. Hadin wada sdang ko ye ki problem wa pher pen hapo kari yong kahi, we ka te wan myi de ko ki u handle, kam te da tholat ko open bat cha ka India wan. We kopsar mpu uthangat ko hadin wada dep ka India wo strike ya ka le, kopsar dang kwah Thma cho ko wa ka India. Nei liang ka India da pen snyau ko ye snyau diaw ye ki te ki khana skor wa lui, ki wada do ye mensen wa corridor yong ki hei por wa lai skor ki pili. Te du ki ni don hi, ye subscribe, like, we share ye ki video khub le jibon.